Menta perlongan wara HP ke kubor, karpat ke Pakistan, namar bah plan ke India ban keput thama halor ke Jingjia Pahalgam, tung esngam. Yoi kumba ke Pakistan ke 8 jam, namar bah temu ke India ban keput hiar thama ya ke kampentri mah Pahalgam. Defense Minister ke Pakistan wong bah, kari kam kwa ban wan ke thama. Wong ke New York Times bah, ke thama hapadeng ke India bah Pakistan, kan wara nem sni kari. Defense Minister ke Pakistan, Khawaja Muhammad Asif Kumju, ukentaj ya kejengkam badon keti ke Lashkar Taiba badai ke kanhuleno haga jengar tmah Pahalgam. Wa Asif wong kileno Lashkar Taiba kilakod kimdan set up issue Pakistan. Wong ba kabarang sa jong ke kanhun sa stang kileno kibaladap syakem. Shu wong ba kimlong aktif shu namar bakatu kanina ki kiladon hapo house arrest bad custody. Ka Pakistan ka dawa independent investigation siya ka Pahalgam attack. Ka India ka keno ya ka Pakistan nya ka attack. Kadba ka Pakistan ka kentai ka ong bah kam dan bentai. Ka jingkan at kalanang jur namar pa ka India ka ladap khang ya ka Indus Water Treaty bat iki kaput jongka. Kani gari ka Pakistan ka ladap issue da ka leave notice siya ki beriu jongka babat ya ki short term visa. Ars pa nyo pa arngot kinong Pakistan kilami na India leng ba ka kaput atari waga hapo sa prakanta. Kumjuru nrius pa arpanaingot kinong India kantup khat langut kinong mikmat bat ki official kibalada wan pai na Pakistan leng baga ni gaju international borders point kish pa India kilapan scam ya kicing apin ngor hapneng gajeng kan at ka baklut jong kini ki artili kiri ka Iran ka terwaban penyesuk ya kan ilap deng subharu Prime Minister ke Pakistan Shehbaz Sharif hagawi berkaliang Prime Minister Narendra Modi ulanang pencline security bat ban shim action ni geleno Khobri Shibun Story telah dan Daily Post.